iyancedisa ikakhulu abantu abahlala la Izakhamizi la. Wathi singakhangela lapha abantu babuya bezowatshela bekha amanzi, abanye babekha amanzi behamba laphana bayaqaya lapha inkomo ziyazinatha amanzi lazo. Then amapipe lawa nxa befuna ukuconnecta futhi besiye kanti bafuna ukwenza ingadi bayakwanisa ukuthi baphelezele futhi ingadi yabo impida yabo. Then sekusiba lula ukuthi abasahambe siyathenga impida khatshana namatamatisi khatshana, into yonke bayosebethola ngaphi khonapha endaweni zabo. Then akunye vele ukuthi amanzi lawa vele asokuthi abantu abaningi bacabanga ukuthi amanzi lawa abhenefitha kakhulu abantu bakoBulawayo, but ababhenefitha abantu abangapha ngoba iproject leyo vele idlula kufanele ukuthi nxa into idlula emzini wakho lawo kumele usalulani kule something ukuthi usalona uncediseka la. Ngibona ngani iproject leyi inhle kakhulu la upresident uMnangagwa wasizama sibili athi sibe njani isino lawo amanzi adlula khonaphana vele athi siyasala sinani silawo futhi amanzi khonaphana. So kakhulu ngapha this side ilaba village zangu 1 up to 4, then the other side ngale kulo village 5, then ngapha this area kulo village 2, then lawo ngama-shop lawa khonapha eduze. Kulinywa amakhabishi, i-wheat, like now winter season bafaka i-wheat, balima umumbu, balima ama-onion, amatamatisi nama-carrots. Yizo lezilimo ngalezi yalinywa lapha. Ngesikhathi sezulu kuyakulinywa lapho umumbu lana, but for i-winter season ngathesi into ngama-vegetables ngathi impida kakhulu yiyo into elinywa la. Izimota bebuya bezokotha futhi lapho siyathenga emarket ngale ekhaya. Ngevele